Dapat lah teh. Berempat Jong. Lepas bu teh. Bangkong teh. Iya Jong. Bah, kakek Pak. Iya nak. Ben siapa Pak? Ngojek nak. Kenapa minta kabar Pak? Jangan koni bi emas, mau besok. Laki na laku ya nak. Iya Pak. Kan paling akan ya Pak. Marel anak. Nak, mulain pamate nambun engko tandi pasapa neng ketibe kakek matinggal bendarman landi kau di enbeng sebeng engko setia yusir bi pamana ngarapolan la tua la tak bisa alako. Bah, ayo usir Pak. Cak setahun nangkok pabentong lebih nunggu benidin paman. Iya nak, bener pabengkon ro andi nembun. Cek engko lambe sak bini tak ngiba apa. Karo ngiba tekad ben tanggung jawab. Paman ngara libur ka main. Sangkon lambun seharusnya toron ka kaki setaretanan. Gemet tak kare. Ini baki bi kakek Pak. Ya ipada ada apa boleh bing. Cek tak noro andi sangkolan. Mun pas paman ngocak kek laki cek urus-urusan sangkol nareng bini. Tak pas todo sangko. Ya tina baki le pabin nabi Kak Darman Pak. Ben kaki bisa ngendengi ke pabengkon jia boleh. Lah tak usah. Lah tau paman ngak ruang. Icapok main tele tak padeng sekemas seteretan. Nyari kau di online na boy. Cak arjeng sangkolan. Tak lebur seteretanan. Tina pas sabar kakek Pak. Kau usah sang kosang. Ki beda engko Kak mat tinggal ben Kak Darman. Dek remak kabar kakak nak. Alhamdulillah beres kapi Pak. Ken setia lah jarang ketemu. Kak mat tinggal terus tak ceje. Tak dik nekuk laku sesal Pak. Kak Darman tepak nyaman lah aku nah. Sibuk meloloh. Telo tak sempet saling sapa. Alhamdulillah. Pokok beres kaping kok bunga. Terus rencana kakek nanang di rumah Pak. Ekon siapa boy nak. Pokok bisa nerima kangko. Ben masalah naremo tapi tak narema Pak. Cuma kok taretang dek ngudeen. Salah ada iya bini. Kakok ketemu dek mengadek bi kakak sedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, mbiyan Pak. Iya nak, dia tengah laku ya. Engki Pak. Tiga lepas terus sarang anda iki. Boleh ki asal mah. Iya nak. Pak, dan tak kelu ya koki alatina mas. Oh iya nak. Mas, Lek, kakek mata kabar coba denak lek. Jangan kok oleh-oleh. seporan na mas. Kok pada tak tahu coba denak Ben siapa Pak sedenak lek? ngojek. Oh iya mas, apa setiap bingung kenangan, iusir bi paman. Terus dok remel lek.
Ini salah oleh eting dari kakek. Apa terus rabot na engkok mas Edina. Mun engko tak berapa nang dina le. Sekepikiran engko takut perasaan kakak mat tinggal ben Kak Darman. Peran engko karo anak manto. Terus dek masih nyaman mas. Nih serepak tak nemu kenangan. Pola ada iya le. Laku apolong setriatanan. Kebetulan kok laku libur. Atahari dek menyaman na kakak mat tinggal ben Kak Darman. Oh iya mas. Apa mereka dek le? Kita mas ada tidak kakek can mak lihat bareng. Allah latine. Nih serta kok lapar. Iya mas. Cek paman keng pas tak dikambu selebur ka main. Sambi apa kunan na raja main na. Mun krokeng aprena kasangkolan di budina. Tak karokeng cer ngaceri langka kakan panakan. Entre bi kakele, mat. Pagena ka paman jeria. May pata dia sakali sangkol nambu gua. Iya bingko yang tarna kak. Cek ring makin kok pada kita belum bagian sekali. Là dong thì nó chạy buộc bạc sang của làn ta đỡ khu nana. Bener can pak kak. Tina tahu sapok pak sangkolan. Sepenting setia. Mayu karena pak Ria. Terus cepat lepas nang ngidin male. Ini mau nengko apa cana pak kak. Pernah edi maaf oi. Pola nang ben kake boy le. Beni dak remah. Kakek kan tretan bini. Pastinya lebih pela karena betreng tua. Pola apa nang ben kaki boy kak. Cek satare tenan kaki paling jejak. Tak usah nyepuk si paling jejak. Maki kaki kan pada bisa ngapolo ngepak. Apa kalerona? Engkau sing kapolo ngepak kak. Pepa kuat akamat tua. Cek ring kodi ngapong kamat tua. Hoh, alasan kakek. Kakek jiking lakar ladai iya muni keparlo teretan benreng tua mat. Engkau melolo si coto kakek. Cau-caunya sih lebih jejak. Ya mun engkau patut makyo dia jejak cong. Cereng kau tak sengkala aku tanya kakek. Tak bisa. Kapolong kaki boy pak aja. Tak bisa. Kau tuh kakek sih ngapolong. Miska. Pala tak ada sesangkuk ngapolong ngepak. Tahu siapa tang tondung. Engkau bentang laki sesiap ngapolong. Ya benih pas dia iya le. Miska. Kayaknya iya. Engkau datang ke enak Ria. Benih kan ngaterapak malin nang ben Kak Darman atau bekak mat tinggal. Engkau datang ke enak Ria. Kan minta pertimbangan. Pola kibo de sesangkuk ngapolong epak sela tua Ria. Ternyata engkau kalero nilai tang kakak sedua. Coba pikir panakna. Apa tengah sebilu Ria benikin cacat lahir. Kolen sekerso ben orang sela tak kuat pole benikin ngarapa. Ken bukti kerja keras epak dalam nginguni nak foto nah. Tapi sedeng epak lah sepo, lah tak sehat pole. Nak foto na beni areput cak rabet enah. Beli patang tondung satare tanan. Ben Kak Darman ben Kak mat tinggal tak sanggup ngapolo ngepak. Tina ngabele na gena. Tak usah apok pagi ada nepak ngak Ria. Malepa tak aroma masa kasta marajenak putus tak pelak sekali kareng tua. Wis nak ambu sak tukaran satare tanan. Mun karo pola nang kok mati tukar satare tanan. Lebih baik engkau tidungi pengkiri jalan boy. Ke kaki bapak kak. Dek remah pak. Jangan kau tak apa nak.
ngaraponan la tua la para ada pak ka waktu na. Allah cek deh ya Pak. Salam bu lah tade kaki pas ki nur akina kia ya. Pas apa sih atu akina angkok Pak. Cek setila karo kare kaki tang cimat. Engkau tadi tunya saya sangko lagi nana. Cuma situng tang pesan. Mun bi kakek yang kuy. Insya Allah odin kaki tak kira posang. Satare tanan ja atau karan. Pak akor. Orang mun la akor satare tanan. Odin tak kira posang. Sabelik orang mun la tak akor satare tanan. Pakai sangkol na dunya sa gunung. Odin tak kira tenang. Tak untung patang paten. Puan sangkolan. Bis istirahat boy Pak, cek mikir nih benih. Hanya istri yang beriman Halo Mas. Halo, iya le. Mas Pak coran jen sara mai ki baka masake boy. Oh iya le, kau mulai le. Setia. Pak. 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 Jadi nak kengkok Pak. 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 Cak kok mulai kada cak ya, metu sakit. Iya dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ar semangken Bapak Puddin ampun atingkel umur. Teti dak pala tetangke ngireng pakompa kaki kaangkui arewang kifaya epon. Sakaranaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ar semangken Bapak Puddin ampun atingkel umur. Tidak pada tetangga ngireng pakai kaki. Bersih nering mate. Siapa mate? Pak Budi nih gua, maton dulu mau wiro. Imun dia mai bah yang mereka. Mayu. Halo, iya le. Mas, Bapak lah tak ada lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mana WhatsApp audio. Dia apa pah kerola ko nelpon alek re. Kah. Tak langkong buatan satu lagi. Lah tidak usah berlek. Engkau anyak apa ada orang bagus. Cik lekas rasa namas. Nyata na bapak dan nak kini antara amit kena anak. Sedang na anak ada sepelak ke. Jangan mikir nih benih. Kaki lah putih aki kapak. Bener pak pasti bangga. Andi anak bini pelak yang kakek. Pak langkong kiai. Mana bisa bung sedente, ulah cek langsung ngak. Tako jangan tuh geger. Mungkin dimin, kulit ke atas ya. Assalamualaikum. Ping. Ya bapak nama resum pajangaki. Ki berseden teh ya. Kakak mereka telepon nyelek. Tayang kak mas. Mun keran tada seden teh. Mayu patu ditulis kopuraki ya nak. Ya tore kiai. Eki. Lek, tu liap siap. Mai bapak atar ke rumah terakhir. Mayu bagian ra orang muda nah. Teko laki mayu tu. Illallah, la ilaha 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 illallah, Lek. Kapuraki katang kakak, Kak Darman dan Kak Mat tinggal. Bapak lek kapuraki aku. Iya bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lek? Engkau suruh nyusul kaki ben Kak mat tinggal Kak. Bifuk mana? Beda apa? Tepudin tak ada umur Kak. Apa? Pongkuan kaki lek? Iya Kak, wala pekol ke kobron. Tidak ada nih. Thank you. Tidang kok, urusin dia dulu ya. Yuk. Nih pas lu datang ruang. Ku lagi tak ngiding kabur cek bapan mati. Lo tak ro karo nunggu. Ya Allah. Gua seorang Bang. Gua aja tuh jaga kaki Bang. Masih ada kaki Bang. Ada apa dek? Kakek minta kabar. Paling genjak kok kapak bisa sepora. Kok benih tak kabar Kak? Kok lah nelfon di balian kan tak ada jawaban. Tina cek nangis. Aing mata nak kakek tak kira bisa macam kepak dari kuburan. Makai bener rasa tangis apa orang bener rasa kasta. Tak aku nah. Pas sadar Kak. Tunya setak sabar pas ikan di kaki Satya. Tak kira bisa murah pelona orang tua. Mangka kakek ki tong bitongan. Eka perlu orang tua ki patang tondung sataretanan. Pun enggak kasih kepekak Darman ben Kak mat tinggal. Waktu pak nyari pengaupan. Rasa nang kok tak peke Kak. Mak teke Kak kesedai kapak Kak. Mak cek ke gina atenah. Gue seorang lu Bang. Seorang lu Bang.